Bakunze Impano Family TV twongeye kubasuhuza tubaha ikaze nanone kandi tubashimira uburyo mukomeje kubana natwe, tubibonera muri comment muduha, tubonera ko mudukurikira muri benshi. Imana ibahe imigisha. Turabasuje mwe mwese aho muherereye. Ubu hari abari kubyuka, hari abari kuryama, hari abari kudukurikira ari ku manywa. Mwese turabakunda cyane, Imana ikomeze kubaha imigisha. Tubasuje mwe mwese rero aho muherereye, abari iburasirazuba, abari iburengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga ahatandukanye, mu mpera zose z'isi, mu bice bine by'isi uko bingana. Mwese turababona, turakunda, namwe muradukunda. Tumaze kuba umuryango mugari wadushyira mu rusengero rutoya ntabwo twakwirwamo. Tumaze kuba abantu benshi barenga 1400. Turi benshi cyane. Imana ibahe imigisha. Mu nkuru tubagezaho n'ibiganiro, wowe wakoze subscribe ubibona bwa mbere, wowe utarayikora rero uyu ni umwanya mwiza wo kuyikora. Gikore kugira ngo nawe amakuru n'ibiganiro tubagezaho ujye ubibona mu ba mbere. Ubushize rero mu biganiro byatumaze twagejejeho inkuru y'uwitwa Kazungu wishe abantu 14, abakobwa 13 n'umuhungu umwe. Ubu tuvugana uri mu maboko ataraye, ari mu maboko y'ubutabera, afunzwe by'agateganyo. Hari inkuru rero yindi tubonye tugira ngo tubagezeho ku inkuru nshya yaboretse ku rubanza rwa Kazungu, tugira ngo tubagezeho bakunzi bacu, uko tuzi ko iyi nkuru mwayikurikiye muri benshi kandi mufite n'amatsiko yo kumenya uko bizarangira. Hamenyekanye rero amakuru mashya ku rubanza rwa Kazungu. Kazungu Denis ukurikiranyweho ibyaha byo kwica abantu 14 urw'agashinyaguro, agiye gusubira mu rukiko mu kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Kazungu kuri ubu ufungiwe muri gereza y'Amageragere, aho urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo ku 21 Nzeri umwaka wa 2023, mu gihe habura iminsi 2 ngo ukwezi gushire. Ubushinjacyaha bwamaze gutanga ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rusaba ko Kazungu Denis yakongererwa iminsi 30 yo gufungwa by'agateganyo. Amakuru igihe dukesha iyi nkuru gifite nuko urukiko rutaratanga itariki nshya iyi ngingo nshya izaburanirwaho. Ubusanzwe itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha rigaragaza ko icyemezo cy'uko ukurikiranyweho icyaha aba afunzwe by'agateganyo kimara iminsi 30 habariwemo umunsi cyafatiweho. Iyo minsi irangiye gishobora kongerwaho indi minsi 30 bigakomeza gutyo. Kongera icyo gihe bigomba gutangirwa ibisobanuro by'icyakozwe mu minsi 30 ya mbere bijyanye n'iperereza n'ikigambiriye gukorwa muri icyo gihe cy'inyongera gisabwa. Icyakora ku byaha byoroheje, iyo igihe cy'iminsi 30 kirangiye ntigishobora kongerwa. Ku byaha bikomeye iyo minsi ntishobora kongerwa nyuma y'amezi 3 umuntu afunzwe na nyuma y'amezi 6 ku byaha by'ubugome. Iyo igihe kirangiye dosiye idashyikirijwe urukiko, ufunzwe by'agateganyo ararekurwa agakurikiranwa ari hanze. Ubwo hafatwaga icyemezo cyo gufunga Kazungu Denis by'agateganyo, umucamanza yavuze ko urukiko rwafashe uyu mwanzuro nyuma yo gusanga hari impamvu zikomeye zituma Kazungu akekwaho ibyaha 10 birimo kwica umuntu biturutse ku bushake, kandi nawe akaba abyiyemerera. Uyu Kazungu nyine abyemerera ko abantu yabishe ku bushake. Indi mpamvu rwashingiyeho ngo nuko Kazungu yaburanaga ku cyemezo cy'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo atigeze agaragaza ukwicuza kuri ibi byaha by'ubwicanyi yiyemerera. Ibyaha 10 Kazungu akurikiranyweho birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, iyicarubozo, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, guhisha umurambo w'undi muntu, gukoresha ibikangisho n'itwarwa n'ifungiranwa ry'umuntu. Kazungu kandi akurikiranyweho ubujura bukoresheje ikiboko, icyaha cyo konona inyubako utari nyirayo, inyandiko mpimbano, ndetse no kugera ku byo butemerewe
ku buryo butemewe ku makuru abitswe muri mudasobwa. Mu iperereza ry'ibanze bigaragaza ko mu cyobo Kazungu yajugunyagamo imirambo yabo amaze kwica hakuyemo imibiri y'abantu 12. Ku rundi ruhande ariko ubwo Kazungu yabazwaga ku cyaha cy'ubwicanyi yiyemereye ko yishe abantu 14 barimo ab'igitsina gore 13 n'umuhungu umwe. Ubwo yari imbere y'urukiko, Kazungu Denis yavuze ko abo bakobwa yabishe kubera ko nawe bamwanduje virusi itera sida. Ahangaha twibutse ko ubushinjacyaha cyangwa se ubugenzacyaha muri nyine RIB yavuze ko Kazungu Denis bamupimishije sida ikabura. Niba rero yarakize ntawe ubizi, kandi abaganga batubwira ko sida nta muti nta rukingo, ko umuti wonyine ari ukuyirinda. Kazungu rero mu rukiko akaba yaravuze ko abakobwa impamvu yabishe ari uko bamwanduje sida. Ese uriya muhungu we nawe yamwanduje sida, we yamuhoye iki? Katubitega amaso, ubutabera nicyo buzatubwira. Gusa Kazungu abantu benshi baca urubanza rutararangira bavuga bati Kazungu Denis nuko mu Rwanda icyaha cyo kwica kitakibaho, nawe yakwiye kwicwa, kuko mu Rwanda icyaha kinini tubibutse ko icyaha kinini gikomeye ubu ngubu igihano gihabwa ari ugufungwa burundu, ubuzima bwawe bwose ukabumara muri gereza. Bigenze neza nk'uko abantu babyifuza rero, ubutabera bwakatira Kazungu igihano cyo gufungwa burundu, imyaka yose ashigaje mu buzima akayimara mu buroko, akayimara mu igororero, imageragere cyangwa se ahandi bamwohereza. Ariko amahirwe menshi nayo ku buzima bwe bwose yawumara, ubwo asigaje yawumara imageragere. Bakunzi bacu rero, mukomeze mutube hafi tukwikiranira amakuru ya Kazungu ndetse n'ayandi, kugira ngo mukomeze mumenye aho ibihe bigeze, mumenye aho isi igeze, mumenye aho ubutabera bugeze, ubuzima bugeze n'ibindi. Kandi tubashimiye cyane mwe mwakoze subscribe kuri iyi chaîne, ni inkunga ikomeye cyane mwawuteye. Imana ibahe imigisha.